Srimati GM Block, Returning Officer for the Khasi Hills Autonomous West Coastal Election Constituency number 14, William, in the state of Meghalaya, hereby certify that on the 24th day of February 2025, declared Srimati Ivan Dublin F. Leader of BBP Laos Auto South Shillong to have been duly elected from the said constituency to be a member of the Khasi Hills Autonomous District Council, and that in token thereof I have granted to her this certificate of election. Dia awak nam suwe nganam le silang ni pi ande baro pidi ki jongi mo baro pidi ki jonga ko ble shibun kalabi gitu betul yang bapi video pindai tradisional nak kata kamu dia ni wala kata kadang yo akan kecil ni jinjak kadang yo nak halo kata susul ai mo i boong kumta namar ba habang perkhan ni de ki parado parasna pidi khasi nong desi gadon kecil dunamo kecil much perkhan la ban khat kham chingai lemle le da nge scam na ni shikmat makiru kin sutu bangi de keju ke jat ban ni di kiru wala kiran kumta ngimdan e halor ju ki mo ka de tangga jing slip of tongue le si mo ka ba ki bakla hande nge scam pat banang ni shikmat ngin ya ngin trei ban te ya ke jat ban riu ka nong rim ju ko hok pat ke jing shisha mo ban le si don ki ba ong le ki bom pat ithu ka kerteng ke jonga mo na ko apun ithu ka kerteng ke jonga shikiru mo ka kerteng jonga di ai ban daplin fling dong asa hati halus tu, mau kubeli shibun, mau bangga kuat dia ke ego bapi pikiran muka lengan ngej akan kesini pula itu mau yang bangga dia ke kandidat bangga dia ke mau pi ke nong job job pemilihan konstituensi kubeli shibun. Kemeliam aduh mentang dan i kadang bun bagi jing sadin. Akan development gi nakaliang ju pi ke i mat ke ba umsan apa pinra akan tamme karoi ke para ketika konstitusi. Ka ba dia karoi ke par bun ki mat mo ke manifesto ke bangi ngila ke nak parti pengin pendap hoki kata mo tama bangi pet ki benta bun ki bagi dang div behind mo dang don sedin kini ki ka konstituensi ki chung ngin pen phai kita pengin trai ke we par ke we mo we pengin kentiu kunu pengin kentiu ya ke snong kata jo kamliam konstituensi patro hak ba dei pakai chat pendiru kini mo kita Kadon kan man kata ru mo kalau ada ka ngin kum ka parti ngin trai lang ya kata mo kam de ka individual mangin klemi kum ki dosimen imi ide ki priu jo ka parti pangin yeng halor ka nongrim jo ka parti bakata ka de was scam nginum la ban phaidin nginum la ban kertiang din ban nginum shat syukori ka parti ngai ne scam bangin ang asyushu ka jinga syakri lang ding ba ka ne ka parti ka ba mo la sandur deki mo ki orang ba ki chungi ki long yalam ki bang kamat ngin put ya ke din chat ke chungi kum belong i president barang ba chungi i ba aden mula basay mai asu i ke jintrish tong ke chungi i mp ba i beton ni chungi dr ki i jesikan ba ki ba pen i dekan nuksa om tang la ktin ba ka ju ka kam ke chungi ro ngin pen i de ka kam ke chungi mo andala la de ni ta la de ni bengin tre pa on sai i ke e ka ba ka don ka kti chungi bengin ne ngin num tin kai ngin ai ke pa